lahko. Spoštovana gostja, Dubravka Ugrešič, spoštovana moderatorka, profesorica Slapšak, dragi kolegi, dragi poslušalci, torej v veliko čast mi je, da lahko danes gostimo tako ugledno, sodobno, esejistko, romanopisko, evropsko filozofinjo, svetovljanko, ki ima seveda pa tudi hrvaške korenine. Ampak o identiteti bo zagotovo še v nadaljevanju kaj govora. Najlepše se zahvaljujem tudi kolegici Milici Gauber-Antič, ki je v bistvu nekako stopila v stik z mano in predlagala to srečanje. Jaz sem profesorica španske književnosti, ampak sem študirala ravno tako na Filozofski fakulteti v Zagrebu, na oddelku za romanske jezike, tako da nekaj skupnega imava, nekaj skupne zgodovine. Ne štejem se med poznavalke, velike poznavalke torej knjig gospe Dubravke Ugrešič, vendar nekaj malega pa sem vseeno tudi prebrala in če mi dovolite, bi nekako za uvod prebrala en citat Miroslava Krleže, ki me nekako spominja na razmišljanje, ki ga lahko prebiramo od gospe Ugrešič. In če mi dovolite, bi prebrala ta citat v originalu. In sicer za začetek, gre za začetek Krležinega romana Na rubu pameti iz leta 1938. Takole pravi na začetku. Noču v intimnom poluglasnom razgovoru sa samim sobom nikako ne mogu zapravo logički opravdati zašto se u posljednje vrijeme toliko uzrujavam zbog ljudske gluposti. Bila dakle ljudska glupost Božje djelo ili ne, ona se ne gubi u svome djelovanju. Od jedne gluposti ljudske do druge put često traje stoljećima. Kao svjetlost poglasle zvijezde, glupost još nikada nije propustila da ne doputuje na kraj svoga određenja. Poslanstvo je gluposti po svoj prilici svemirsko, u višem, kišovitom, nedeteologiziranom smislu te riječi. Glupost je nebeska sila koja djeluje kao teža ili kao svjetlost, kao voda i uopće kao svemirski element. Glupost je sama u sebe zaljubljena i njeno je samoljublje bezgranično. Glupost se je zaogrnula dostojanstvom i pozivima, zvanjima i činovima. Glupost nosi zlatne lance, lord majorske, izvekeće ostrugama i kadionicama. Glupost nosi cilindar na svojoj veleučenoj glavi, a ta je cilindraška glupost elemenat što sam ga proučio prilično pomno, jer sam među tim cilindrijacima imao čast i sreću proživjeti čitav jedan svoj maleni, neznatni život skromnog građanskog lica. Toliko skromnog te se rasplinulo gotovo do nevidljivosti. Hvala lepa, da dajem vam besedo. Moram samo reći, ja sam u jednom eseju predložila Hrvatima da uzmu taj citat kao svoju novu bašćansku ploču i da narede da svi to moraju znati na pamet, međutim niko ga nije poslušao. Ja to nisam znala. Dobro, zdaj pa bomo začeli. Hvala lepa za ta citat, nas je res upeljal v osnovne teme, ki jih se bomo zdaj dotaknili. Ko sem namreč
prvič slišala, da je Dubravka Ugrešić dobila nagrado Vilenica, sam si rekla, končno. Torej, Dubravka, čestitke, hvala. In pa sem si pomislila tudi to, da zdaj pa ni samo Dubravka, ki je dobila nagrado, ampak zame Vilenica zdaj pomeni veliko več. Torej, predstaviti Dubravko Ugrešić je seveda popolnoma sterilno delo, posebej, ko vidiš pred sabo 100 sjajnih lic, likov, obrazov. In pa, ko je Milica Antić dobila idejo, da povabimo Dubravko posebej na filozofsko fakulteto, in ko je ta ideja zaživela, sva si rekli, to ne bo v redu, premalo študentov, šolsko leto se ni začelo, bo prišlo nekaj slavistov pa konc in tako naprej. Ko smo zdaj prihajali z Dubravko, sem rekla Dubravki, ne pričakovati preveč, bo nekaj študentov in morda kakšen slavist. Torej, hvala Bogu, da sem tako dobro negirana, da sva tako slabo predvidevali, Milica in jaz, in hvala Milici in hvala vsem. Torej, zdaj pa gremo na delo. Jaz sem seveda govorila z Dubravko v tistem jeziku, ki ga tudi nekateri lingvisti danes imenuje naš, kar boljše opredelitve pravzaprav niti ni. Torej, ne bom preveč zadrževala vašo pozornost in bom takoj Dubravko vprašala prvo vprašanje, oziroma bomo pač začeli pogovor. In ta pogovor bo pač spontan, bo opredeljen s tem, kako bo Dubravka peljala svoje misli in to, kar želi povedati. Jaz bi jo pa prvo vprašala nekaj, kar se nanaša na ta prostor, pravzaprav tudi na to populacijo in na navade te populacije, na življenje te populacije, ki je vse teže in teže, kot vidimo, in to je. Jesi li Dubravka ikad zažalila što si izašla iz akademije? Ne, kad vidim ko ulazi u akademiju, kosa mi se diže na glavi i mislim da je dobro što nisam. Ali usput se uvijek prisjećam svoje pokojne mame, zato što svi smo mi slabi ljudi i ta moja neprihvaćenost od strane hrvatske sredine, ja ne znam zašto to me uopće stremim, ali dobro, o tome ćemo poslije. Kad vas tako pljuju godinama, pa vas pljuju uporno po ono, imate taj trenutak slabosti, pa sam se ja svojoj mami pokojno požalila. Eto, kao, vidiš, niko me ne voli. Znaš što je moja mudra mama rekla, a zar bi ti stvarno htjela da te vole? Evo, to je odgovor. Reč je, o tome je reč, da 6 knjiga pojmovnika Avangarde još uvijek imam kao jedan od svojih najdragocenijih priručnika. 9, tačno, 9, naravno. I te su knjige za mene bile apsolutno dragoceno, enciklopedijsko gradivo, nešto što je bilo originalno, otvoreno i nešto što je pravo u velikoj meri uticalo na književnost ili uticalo i na tvoju. Apsolutno. Ja sad kad razmišljam o tim formativnim recimo kontekstima ili krugovima kulturnim, to u mom slučaju ne mogu reći da je bila francuska književnost, ali recimo ono što sam ja popila u ranim godinama, to je ipak bila književnost ruske avangarde, kultura ruske avangarde i prije svega naravno ruski formalizam. Mislim, to je bilo prvo estetičko načelo od kojeg ne odustajem do veliko čudo ni dan danas. Mislim, to još uvijek radim sve skupa. Tako da, eto to. I bilo je zanimljivo razdoblje u ovo što pričaš o pojmovniku, zato što sam ja stalno zagovaram tu jednu moralnu stranu književničkog posla. Dio te moralne strane je svakako i šegrtovanje u tradicionalnom smislu te riječi. Ja mislim da niko nema pravo na svoj glas, iako danas već sa 15 godina ili sa 12 viču da imaju pravo na svoj glas, dok god ne obavi i struke kojom se kani baviti ili profesije kojom se kani baviti
malo šegrtovanja i bavljenje ruskom avangardom, prevođenje, nešto malo teorije, nešto malo povijesti, nešto malo iskopavanja zaboravljenih autora je spadalo u moje šegrtovanje, nakon čega sam si dala malo pravo da imam i ja pravo na svoj glas. Da li, obično se dešava da kada ostavimo da nas šegrti malo napadnu. Tvoja situacija je drugačija, tebe su tvoji profesori napali. Da, ali to ulazi ove godine se festival u Vilenici se bavi jednom temom koja se ovako iz daleka, iz aviona čini jako staromodno, a mislim da je to apsolutno topical, da je to nešto čemu se trebamo vratiti, a to je etika i književnost. Mislim da se tako zove, da, etika i književnost. I to se također odnosi obrazovanja. Znate, mi nekako, ljudi su sa tom tranzicijom, sa lomljenjem starog obrazovnog sistema napustili neke ideje koje idu, mislim, učiteljevanje bez morala ne ide, točka. Ta jedna, kao svi mi stremimo visokoj profesionalizaciji, pa važno je da ja znam samo grčki, ali nije važno da djecu naučim, da ne kopaju nos i, znaš, mislim, to ne ide, tako da, to sam ja isto shvatila kod stare dane. I shvatila sam koliko je zapravo bilo strašno vidjeti svoje bivše učitelje, autoritete znanstvene koje sam ja vjerovala i kojima sam, da tako kažem, služila, kako se pretvaraju u tako amoralne kreature, kako se sve to osipa, kako na površinu izlazi ljudski strah koji nema pravog razloga. To je ono što je mene najviše zapanjilo. Jer da je neko rekao, mi ćemo vas sutra zatvoriti, ako se budete ponašali tako i tako, ja bih razumjela. Ja imam poštovanje, mislim, prema ljudskom golom, ljudskom strahu, ja bih to razumjela. Međutim, ničeg takvog nije bilo. I to je ono što je tako bilo. Samo jedno malo u nizu razočaranja. Samo jedno malo, da. Jedna prijateljica, nekadašnja prijateljica, Hrvatska, koja je, govorim Hrvatska, zato što je popustila. I ti si dala zapravo osnovno zašto, to je strah. Ona je popustila i 20 godina docnije, 25 godina docnije smo se srele, ne samo ja, nego i neke druge, i pitale smo je zašto. I žena je sasvim otvoreno rekla, zbog tanjira supe. Ali tvoji profesori nisu zbog tanjira supe. Ne, nije bio tanjir supe, ne. Ja sam nekako, mislim, moje iskustvo, sad ono može biti različito, ali ovo moje je malo to, koje sam imala na tom jednom malom tom jugoslavenskom, odnosno post-jugoslavenskom, odnosno hrvatskom smjeru. Nekako se svelo na, moram reći, na biologiju, ne? Tužno, ali istinito. Ja mislim da je najveći zapravo taj ljudski strah koji donosi sve sreće i sve nesreće ovoga svijeta je strah od isključenosti. I to da svako, da nije problem Hrvati, Srbi, ovo ono, nego ne biti isključeni iz svoje zajednice. I taj strah nas prati od vrtića. Ja stalno pokušavam, mislim, sve one priče o individualnosti, o ne znam čemu, sve to pada u vodu. Mislim, kad meni dolazi mala nečaka koja ima 13 godina i naređuje mi da je kupi majevo, onda ja velim, mi nemamo novaca za to, to je skupo. Onda, zašto ne uzmeš običan mobilni telefon i onako nemaš puno adresa? Onda ona veli, pa neću valjda imati najgori telefon u razredu. I tako. I vi vidite da tu već počinju stvari i ja mislim da se na tom, hoćemo li ga nazvati biološki ili ćemo ga nazvati fašistički princip, da se na tom principu zapravo temelji jako puno stvari, uostalom na tome se temelji i
taj iPhone, jer ga moraju imati svi, jer služimo Bogu iPhone-a, digitalnom Bogu, ne? I tvrdimo da nismo individualci, jer imamo neki drugi bip od našeg susjeda, ne? Kojom se telefon javlja. Eto, tako. I to je ono što se zapravo dogodilo uglavnom sa svima nama. Znači, morate da dam jednu sasvim malu primjedbu, jer ta je da populacija koja uči grčki skoro po definiciji ne kopa novca. Ne znam zašto sam se sjetila tog novca. Ali, ja hoću se sjetiti jedne druge stvari. Ne, populacija koja uči ruski kopa. Upravo to sam htjela da pokrenem. Kada se pojavila Dubravka Ugrešić na jugoslovenskoj književnoj sceni, to je bila bomba kiseonika. Oni koji se sećaju se dobro da je s jedne strane postala neverovatno dosadna, psihologizirajuća, estetizirajuća literatura u kojoj je partizanski komandant pod hrastom razmišljao po 8 sati dok se knjiga ne završi. To je super. Napiši roman, ja ću ga napisati kako partizanski hrastom razmišljao 8 sati. A drugo je naravno bilo ono što se u Hrvatskoj pojavilo, takozvana žanrovska literatura, koja je bila briljantna što se žanra tiče, ali se stvarno nisi mogao uživati u nju. Moram priznati, sasvim otvoreno, nikad nisam mogla da živim sa romanom Pavla Pavličića, kriminalnim, i onda se pojavila Dubravka sa nečim potpuno novim, nečim što je bio žanr, nečim što je bila teorija, nečim što je bilo korozivno, ali duboko korozivno, nečim što je bilo smešno, ironično, duhovito, nečim što je bilo distantno. I vi ne možete da zamislite talas oduševljenja koje je obuhvatio žene koje su čitale njene prve knjige. Već sam mislila da ćeš se boraviti i nešto što je bilo žensko. I nešto što je bilo žensko, da i ne govorimo o tome. Dakle, kada se pojavila Štefica Cvek sa galerijom neuspešnih jugoslovenskih ljubavnika o identitarnim cjelinama, lepo raspoređenih i tako, dakle, zaista se pojavilo nešto potpuno novo. To je bila kultura u kojoj je to moglo biti i nagrađeno. Prihvaćeno, nagrađeno, voljeno. Stvari su se hitno promenile i to zapravo za samo nekoliko godina. Posle opet briljantnog forsiranja romana Reke, koji je udario direktno u samu strukturu te kulture koja je bila u osnovi zasnovana na nekoj vrsti straha. Bilo je još nešto u tome. Dubravka je poštovala i zanimali su je i izvodila je svoju literaturu iz ruskog formalizma koji je imao etičku komponentu. A mi smo tada uveliko bili u zapadnoj verziji prevođenja ruskog formalizma koja nije imala etičku komponentu, koja je tada bila jako korisna za socijalizam. U kom smislu? Tako što smo branili pisce koji su bili napadani zbog verbalnog delikta time što smo rekli pa pisac nema nikakve veze sa svojim delom. I zvučalo je dobro. Međutim, to je bio trenutak neke strategije koje smo izmislili i nažalost taj prevod ruskog formalizma bez etike nije uspeo. Onda smo vidjeli kada je počela 86-87 godina da pisac ne može biti tumačen izvan onoga što radi, izvan svoga teksta, da se sudbina i tekst moraju povezati i zapravo smo se vratili na to. Dubravka je ostala na toj obali bez ikakvog kompromisa, ali se desilo nešto što je nju između nje i ostale mase pisaca napravilo okean straha i neprihvatanja. Za mene, moram priznati, neću dužiti, ali za mene moram priznati najstrašniji trenutak koji sam doživjela u tom, ako hoćete, globalnom razumevanju literature i ponašanja literata, bilo kad je Alen Finkielkraut, tako reći u istom dahu, izjavio da je Tuđman veliki pisac i denuncirao Dubravku Ugrešić kao nekoga ko je bio povlašćen u bivšem sistemu. Naime, to je bilo prvi put da zapadni intelektualac u zemlji u kojoj neko ko je disident, a mu se preti životom, da tu osobu javno denuncira. To se do tada nikada nije desilo. Punih 50 godina istorije levičarstva u svetu. Dakle, taj događaj za mene bio potpuno katastrofa. Malo se to baš popravio kad je svastika na Poljudu narasla do king size razmjera, mislim, i kada je naš ministar, mislim, stvarno fašist,
to dijete u prvom razredu osnovne škole može pročitati da je fašist jer mu to piše, onda je rekao da baš eto, tako sad će potpisati peticiju protiv tog ministra Zlatana Hasanbegovića. To je tako bio jedan hrabra gesta. Sjajno hrabra gesta, jer na onu prvu gestu je ušao u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti, a u ovom drugom je ušao u Francusku akademiju. Ne? A je li? Hrabrost je zaista nemerljiva. Dubravka, reci kako vidiš danas štedicu Cveku raljama života, koja je, kažem, bila oksigenska bomba za nas? Pa ne znam, ja nekako prvo ja mislim da je neko to ozbiljno shvatio, ali rijetko ko ozbiljno shvaća književnost, mislim. A osim toga polako nestaje taj profesionalni kadar, to moramo isto priznati, koji zna čitati književni tekst. Polako nestaje profesionalni kadar u novinama koji zna čitaocima dati male natuknice kako čitati određeni tekst. Mislim, kritičari koji bi trebali biti kao gajdovi, vodiči po muzejima koji vas uče kako ćete gledati jednu sliku, otkud mi znamo kako, jeli? Ako nismo prošli to obrazovanje. Nekako sa književnošću se dogodilo da svi misle da tu ne treba nikakvo obrazovanje, da je tu dovoljan takozvani život koji piše romane. Pa onda smo mi, uzmemo to naše pero i samo pišemo. Jel? U tom uvjerenju da svi imamo pravo na svoj glas, da svi imamo priču koju želimo ispričati, da dapače, da svi čekaju da mi ispričamo tu priču, u tome nas podržava ta nova kultura, rekla bih čak i digitalna kultura, ta kultura zapravo konzumenta. Znate, tu se dogodilo, ja sam o tome, ja jako volim pričati o tome, ti me prekini. Ne. Dakle, tu se dogodila jedna stvar po mome, jer smo nekad imali onaj klasičan trokut, jeli, autor, djelo, čitalac, pa je u 19. stoljeću sa početcima bavljenja, onda je sva koncentracija te kritičarske, teorijske, književno-povijesne i tako, snaga je bila koncentrirana oko autora, pa su bile one poznate, to svi znate napamet, biografske metode i tako. Onda je došlo vrijeme kada je svima postalo zanimljivo djelo, pa su se onda tu razvile vrlo bogate teoretske škole, kako ćemo to djelo čitati na ovaj način, na close reading način, na ne znam koji sve način, tako da tu su se oštrile mačevi oko toga, a onda se polako nekako došlo do toga da nema književnog djela bez čitaoca. I istina nema, jel? I onda su se tu počele razvijati najprije jako sofisticirane teorije oko tog čitanja, oko čitaoca, oko recepcije, teorije recepcije i tako dalje, a onda je nekako sa pojavom zaista masovne kulture i sa prelaskom na digitalno doba, jer mi više nismo djeca Gutenberga, mi smo sad djeca digitalnog boga, nekako je vlast, cijela ta vlast je ostala u rukama tog čitaoca. Osim što su svi zaboravili da je taj čitaoc deteriorizirao. Mislim da je on naprosto zbog tržišta, zbog reklama, zbog onog, da je on naprosto degradirao, da je on nekako izgubio svoju ozbiljnost u svemu tome, a onda se dogodilo, zbog gadgeta, zbog tehnologije, da je taj konzument, nazovimo ga sada konzument, ne više čitalac, da je taj konzument preuzeo vlast. On je preuzeo vlast u onom trenutku kada su na televiziji
ste imali pravo telefonirati. A sada telefonirati. I onda su svi krenuli telefonirati. Dobro, to je glavni početak. A onda se to razvilo u cijelu industriju kada su zapravo gledalci preuzeli vlast na televiziju sa svojim Big Brother showovima i tako dalje. Sve do toga, do globalizacije, da danas ako putujete i ako hodate po svijetu, vas svagdje čeka isto. Čeka vas isti knjižarski izlog sa istim izborom knjiga, čeka vas ista televizija, samo na drugom jeziku, isti program, sve je li isto. I u tom smislu, kad ja danas gledam Štedicu Cvek, onda je Štedica Cvek zapravo avangardno djelo koje razbija nekoliko stvari i ovo što sam rekla da je čitalac ili konzument više nije u stanju razumjeti stvari. Meni se dogodilo, nažalost, u Poljskoj, kada su svi u publici se neko javio pa rekao je, pa vi ste, to je zapravo hrvatska Bridget Jones, Štedica Cvek. Onda sam ja rekla, ali Štedica Cvek je nastala puno prije Bridget Jones. Mislim, mogla bi joj biti mama da je bila seksualna aktivnija. Opet je došlo do, mislim, vrlo je teško objasniti sada, zašto to nije isto. To je sad već pitanje kulture, pitanje znanja, pitanje čitanja i tako. Tako da nešto u svemu tome postoji. Štedica Cvek radi. Ona radi još uvijek, ali radi na ovoj svojoj bazičnoj formuli. Mlada djevojka koja traži dečka. Pa sad ima 3D i na kraju je happy end. Evo, to uvijek radi. Uvijek je radio. Ali ostale elemente, bojim se da... Misliš da su izgubljeni? Ne znam, osim ako prevedemo u digitalni sve čvrknice za šivanje, da prevedemo. Ali i onda se već pojavilo nerazumijevanje stvari, jer recimo ja se sjećam da je bilo poslije filma, da je bila neka diskusija sa publikom u Zagrebu, koja me podsjetila na ono što ću čuti kasnije u Americi, kada je jedan moj student rekao, Dante doesn't relate to me. Onda sam ja rekla, pa baš se ne odnosi previše ni na mene, ne? Ali ja ipak znam ko je, jer morate znati ko je bio Dante. Pa sad, znaš, ne moraš ga baš čitati, ne? Mislim, tako mi je jedna u publici rekla, znate, Štedica Cvek nema veze sa mnom, a ja velim, zašto? Znaš što ona veli, pa ja nemam probleme s debljinom. Naime, ta junakinja Štedica Cvek ima probleme sa dijetiranjem, ne? Između ostalog. Osim što ima i probleme sa književnom historijom. Ja, Dubravka, ovo zadnje je jednostavno primjer niske ženske zlobe. Pustimo to po strani. Imam jedno drugo pitanje koje se zapravo već dotakla, a to je kada sam ja predavala u Americi na tvojim tekstovima, jedna mlada crnkinja mi je rekla, je protestovala i rekla je kako se ona usuđuje da svoga dečka opisuje kao Krista. I ja na to pitanje, naravno, nisam mogla da odgovorim. Ali to i u Hrvatskoj je bilo isto. Dakle, šta je sa tom recepcijom, pre svega američkom, koju si imala, a onda, naravno, tim proširenjem gluposti i na druge krajeve? Ma nema, to je, mislim, danas opet ne bi prošlo, jer bi neki katolik skočio da kako možeš uspoređivati dečka sa Kristom. I šalit se na taj račun. Dakle, Talibana ima svugdje. Pa ne znam kako bi prošlo. Ja mislim da se cijela kultura se promijenila, znate. Mislim, toga moramo biti naprosto svjesni, mislim, da u jednom trenutku ja sam sretna zato što ja eto već koliko imam godina, a još uvijek mi se čini da mogu komunicirati sa mladim ljudima
i da imamo zajedničke reference. Vi možete komunicirati ako imate zajedničke reference. Mislim, nekakve kulturne reference. Evo, tako da sam ja nekako produžila svoj vijek trajanja. Ne zaboravimo da su mnogi pisci završili u kantama za smeće, u prašini, da više niko ne komunicira s tim tekstovima, jer ih naprosto ne razumiju, mislim. Ja nekako još uvijek uspijem, ali da se kultura promijenila i da se stvari čitaju drugčije, to je jedna velika istina. Mislim, dovoljno je, recimo, kao što se dogodilo u Hrvatskoj, da vi promijenite cijelo obrazovanje, da promijenite set vrijednosti, da konfiscirate pamćenje, da ga izbrišete, da ga nema, da nema Jugoslavije, da isključite sve reference popularne kulture, da preokrenete vrijednostni sistem, pa su oni koji su bili zločesti prije, dobri su danas, a koji su bili tako dalje, da uspostavite neki novi kanon, između ostaloga i u kulturi, i da imate djecu od 25 godina, od kad traje taj proces. A traje apsolutno po svim porama, ne zaboravimo to. Nema policije koja je nametnula taj sistem. Na tom sistemu rade svi. Svi marljivo rade. Od učitelja u osnovnim školama, od ovih koji proizvode čitanke i udžbenike, od televizije, od medija, svi oni rade, znate. I onda vam se dogodi da, kao ja, dođete u grad, bio neki skup o bivšim jugoslavenskim književnostima i onda jedna novinarka je došla da me zatražim za intervju i ja sam naravno počašćena, ona rekla može. Ona je rekla, znate, ja bih s vama razgovarala, što vi mislite o fenomenu Severina? Sad tu treba, ja mislim da je, znate, posao pisatelja usput je i taj edukativni dio mora biti. Sad se vi tu morate masu ovih da probijete uopće preko fenomena Severina do ne znam čega. Eto. Ta čitanja su, mislim da je to strašno zanimljivo, kako se ti tekstovi. Ja sam nedavno, recimo, čitala sam, jer mi je trebalo za nešto, Catcher in the Rye, Salingerov, misleći da je to bila knjiga mog tinejdžerstva. I onda kad sam to pročitala, ja sam zapravo da to nikad nije bila moja knjiga, da ja ne volim tog Holdena, Caulfielda, jer ga nijedna cura u moje vrijeme ne bi htjela za dečka, dok jednog grintavca, koji grinta cijelo vrijeme kao da ima 80 godina, i još pritom tvrdi da su svi ostali phony. Na temelju čega? Mislim, on nije phony, mi to ne saznajemo u cijeloj knjizi. Tako da, hoću reći, svaka kultura usvaja, prisvaja, vrednuje, postavlja nekakve svoje, i to nema veze, rekla bih, čak ni sa tim dijelima, nego ima veze sa sveopćim nekim kulturnim ovim, ne? Recimo, zbog katolicizma, zbog muške kulture, zbog apsolutne dominacije muškaraca, zbog militarizma, zbog hrvatske predsjednice koja se slika sa vojnicima, zbog toga kako se uči živjeti i hiljadu detalja u hrvatskoj književnosti, da ostanemo samo na tom terenu, uspostavlja se novi model, razumijete, jednog ponovo muškog romana. Ti si rekla ovaj partizan koji filozofira po drvetom. Pa sve bi dala da čitam taj roman. Mislim, ne, jer ti sad imaš druge romane. I opet je to isti taj starinski jedan model koji se nekako izmimikrirao, izmutirao, nešto pokušao.
Ajde, sad ne ulazim. Ti si u forsiranju romana Reke pokrenula ceo jedan kulturni kompleks koji je tada itekako imao smisla odnos između zapadnih i istočnih književnih sfera i tome slično, žena i sve ostalo, sa nenadmašnom scenom mučenja gadnog kritičara u hotelskoj sobi, ali taj roman, ja sam ga nedavno ponovo uzela, sad ima jedan potpuno novi kontekst. I u tom kontekstu se zapravo u tom romanu pokreće jedno ključno pitanje koje nije identitarnog, ali je regionalnog karaktera i to je kulturni kolonijalizam na Balkanu, koji sami Balkanci veselo i masovno sprovode. Da, sve, da, i to bi se isto drugčije čitalo, mislim. Ja ću odgovoriti ovako, ja sam, bit ću iskrena, priznat ću vam, ja sam došla sam odavde iz Rogaške Slatine, ok? Tamo sam bila 2-3 dana. I ja sam mislila da ću se tamo malo odmoriti i banjati i kupati, međutim, kao poznati mazohist, ja sam se manje kupala, a više sam špionirala život, mislim, u toj Rogaškoj Slatini. Većina gosti su tamo, većina njih su Rusi. Između ostalog, u hotelu u kojem sam bila, a vlasnik je Rus, ja sam gledala ruski kanal, rusku televiziju. I naravno ušunjavala sam se među te Ruse, s obzirom da govorim ruski, uspostavljala kontakte u bazenu, mislim, samo da saznam u 3 dana što više o tom fenomenu, ne Severina, nego Rogaške Slatine. I šta sam tamo saznala? Tamo sam zapravo saznala jednu vrlo jednostavnu stvar. Da se takozvane, nikad u životu nisam upotrebila tu riječ, sad hoću, takozvane kapitalističke vrijednosti, da su one visoko imitativne i da ti sve možeš savladati u 5 minuta. Čak i Žirinovski na ruskoj televiziji ima fantastične implantate. Ima super odjela. Mislim, izgleda kao Bill Clinton. Mislim, nema nikakve razlike. Televizijski programi su čak bolji, intenzivniji od američkih. Mislim, pop zvijezde izgledaju top. Mislim, sve su naše. Svi ti programi, televizijske serije, sapunice, žanrovske sve to, mislim, Big Brother, sve je to savladano u roku od 5 minuta. Dakle, lifestyle, to nije uopće teško. To nije teško. Znaš, za račun toga mi smo pustili nešto puno vrednije. Za račun implantanata, Guccija, mislim, koju teta iz Sibira, mislim, ima, pustili smo nešto drugo. I sada, znaš, ove dvostruki pogled, to je potpuno fantastično, jer bila je tamo teta, jedna teta iz Bakova, ok? Teta izgleda kao da ga prodaje zelje na tržnici. I teta je došla isto u spa. U spa su radile u wellnessu mlade priučene curice, Slovenke, sve izgledaju super. Super, a teta je valjda naučena, čitala je rusku literaturu, pa je rekla, pa imate doktora, mislim, kao, ja bi razgovor sa doktorom. A one su rekle, o da, svakako, ne, onda je nešto bilo šu, i pojavila se doktorica u bijeloj kuti i rekla, izvolite. Naravno, teta je odmah shvatila da je tu laža i paralaža. Zašto je teta to shvatila? Zato što je teta ginekolog iz Bakova i usput je i kirurg. I na svom fantastičnom iPhoneu mi je pokazivala fibrome od 5 kila koje je operirala i malu dječicu koju je porodila. Mislim, i sad ta teta je tranzicijska, koja ima novaca da si plati to je ovo, ona se treba susreti sa curicom koja, znaš, ona imitira profesiju, ona ju
ona ju glumi, znaš, jer je za račun ovog lifestyle-a prihvatila ovu vrijednost, a ne tete Grda, ne mislim šta sad teta, zna ko je doktor. Znaš, evo, tako, hoću reći, tu ima toliko stvari koje su fascinantne. Meni to nije fascinantno što se politike tiče, nego ljudske prirode. I opet se vraćamo na vaš citat iz početka, na Krležin citat, šta se to sa svima nama događa? Znaš, zašto sad ovi, mislim, grle u Rogašku? Zašto iz Rogaške idu? Zašto bugarske tete idu u Tursku i tamo čiste kuću za sitne pare? Mislim, zašto naše Hrvatice, Slovenke ili ko hrli u Italiju da behandla nekakvu staru baku? Zašto na televiziji ovo, a ne ovo? Mislim, svijet je čudesan. Ja ne mogu dati jedan odgovor, ali znaš, to je sa tim vrijednostima, to je sad ta nova, kolonizacija. Za reći čega se ona događa, ovoga ili onoga, šta se podmeće kao pravi razlog, znaš, mislim. Ima još jedna stvar koja se u tvojoj književnosti, u tvom životnom putu desila, a to je da si osvojila jedan žanr koji pre toga nisi imala na svom rasporedu, a ja bih ga nazvala gorki esej. Jer je jako teško da se drugačije opiše. To je jedan eseistički projekt kome nema para. Bar ne u poređenju sa jezicima koje razumemo i koje čitamo. Nema para tom osvrtu na, rekli bismo, upravo to, kako se strukture običnog života menjaju, gde, šta se desilo, gde su se mehanizmi, gde su zupčanici iskočili. Pričaj nam malo o tome, o toj promjeni. Da. Pa, s obzirom da sam ja, kako bih rekla, spisateljica sa tim treningom, mislim, književnim, s tim fakultetskim ovim, kada se to počelo sve lomiti, ja sam shvatila da je užasno teško tu stvarnost koja se događa prenijeti. Neko je rekao, nisu. Dobro. Hoću reći prenijeti u književnost. Ja sam jako puno razmišljala o tome zapravo. Znate, kako složiti roman? Sve je izgledalo prebanalno. Mislim, kako je sad uzmete nekog tranzicijskog direktora, on je glavni lik, a onda imate... Znate, vi odmah ulazite u nekakve kliše, ne zato što biste vi to htjeli, nego zato što je život sam kliše. On vam sam to nudi. Pa je ubojica ovakav, pa je pobio, koliko je pobio, pa ti je on ovakav. Znate, pravljenje tih figura, to je nekakav isto kič. Mislim, i ubojica ima dušu, ili i ubojica nema dušu. Mislim, sve je kič. Na koju god stranu kreneš te naše realnosti, bilo mi je užasno teško uopće zamisliti tako nešto. Međutim, naravno da me ta realnost boljela, ali fizički me boljela. I ja sam morala to nekako, i nekako imala sam osjećaj da je upravo taj esej kome sam spontano nekako, on ne mora biti, mislim, on je bio sloboda. Evo, on je bio sloboda zato što me taj tip eseja nije ni na što obavezivao. Ja sam mogla uključiti anegdotu, malu pričicu koja je mogla biti točna, nije morala biti točna, mogla sam izmisliti puno detalja iz stvarnosti koji su lični na takve nekakve pričice. Sve je to nekako našlo svoje mjesto dok se ja nisam u svemu tome počela osjećati zapravo jako udobno i učinilo mi se nekako da je taj esej, da je to ta reakcija na ovo što me dnevno boli, mislim. Nastojala sam naravno da sve moje knjige imaju neku konzistentnost. Pa je tako recimo Thank you for not reading, zabranjeno pušenje, zabranjeno čitanje, ona je
sva oko književnost i književnog tržišta. A ovo nešto drugo je recimo možda više Europa u sebi kao zadnja knjiga, ona je više nekako koncentrirana na ovo što se događa u Europi. I tako, mislim, nastojim je da knjiga sama po sebi bude zanimljiva, da ne bude hrpa eseja, da ima strukturu, da ima. Ali roman nikad nisi napustila? Ne, ja sam upravo dovršila novi roman i sad sam jako sretna. Koji naravno neće biti roman, kao što pišu naši romanopisci. Neće biti pod drvetom, ali gotovo da je pod drvetom, da. Ne, ostalo nam je, ako ništa drugo, promenili smo stav prema partizanima, to već nešto. Da. Još jedno pitanje, i to povodom romana koji moram priznati da mi je posebno na srcu, a to je Baba Jaga. Kako si se okrenula mitologiji i što si sa njom radila? Pa zapravo, meni je to sve skupa bilo užasno zanimljivo, taj lik koji sam izabrala, a taj lik mi zapravo uvijek se ispostavlja da vas nešto, a to kad saznate retrospektivno, da vas je nešto negdje zahaklalo, mislim, i da to držite negdje tu u ovim ćelijama i da kad tad će se to razviti u nešto. Tako sam ja, sjećam se, kod Remizova našla jednu božanstvenu rečenicu, Baba Jaga je snijela jaja, koja je toliko začudna, da sam zamislila Babu Jagu koja nese jaja. Divna rečenica. Ja sam to negdje stavila kao moto čak. I zaboravila. Na puno godina. Sve do toga dok se nisam počela baviti tim likom Babe Jage. I to isto taj prodjelni roman koji osvjetljava cijeli taj set problema sa više strana. Ili recimo to ne sa više žarovskih strana, nego sa više književnih oblika, mogućnosti da se dođe, pa jedan recimo, ajmo reći, uvjetno memoarski, to je priča o mojoj mami, drugi je potpuno izmišljena priča o 3 stare bake koje idu u toplice, ali ne u Rogošku Slatinu, nego u nekakvu izmišljenu. Nisam ja to išla u proučavanju toplica zbog romana. I treća, gdje je zapravo jedan lik iz prvog dijela postaje pripovjedač u tom trećem dijelu, to je takozvani akademski, ako nije akademsko-eseistički dio. I sve se to vrti oko starenja Babe Jage, oko cijelog niza simbola koje ona proizvodi kao lik. S tim se čovjek može baviti, to se shvatilo kad se završila knjigu, cijeli život zapravo. Takneš u jedan mali djelić i možeš, mislim, ako vesti godinama. Oko čega se vrti tvoj novi roman? To je komplicirano. Ne moraš odgovoriti. Ne moram odgovoriti. Isto oko je simbolizacije nečega, tako tu isto su razne priče. Zapravo neću odgovoriti. Dubravka, imam još u stvari samo jedno pitanje koje je zaista jako uvrnuto, ali ga moram postaviti. Ti si na početku pisala i poeziju. No, never. Ništa. Ne, ništa. Nijedan stil. Ne. Sjajno. Jer ja imam neobičan utisak, nikad nisam bila naklonjena toj stvari sem čitanju, naravno. Imam neobičan utisak da je, ako je negde internet pomogao, da se neki zaboravljeni žanr vrati i da nešto počne da znači da je to poezija. Imaš li ti taj utisak? Ne znam, ja sam za svoju knjigu, taj esej duži, Karaoke kultura, ja sam malo proučavala taj internet i pogotovo te njegove takozvane književne oblike, pa sam onda zaronila u razno. I moram priznati da nisam našla poeziju. Našla sam recimo
nešto što bi se, kad bi se strpalo pod jedan termin, moglo nazvati interventna književnost, gdje postoji, čak i ovi to zovu pisari ili pisci fanfictiona, oni to zovu kanon. Sad, naravno, kanon to je tekst s kojim vi radite, u koji intervenirate ili koga mijenjate ili tako. Neki sam pročitala podatak koji mi je vrlo zanimljiv, je da većina pisaca te fanfictiona su žene. Zato što je to anonimni posao, mislim, one nisu eksponirane, one se pojavljaju pod raznim pseudonimima. S druge strane, opet je isto tako za očekivanje je da je taj kanon, njega sastavljaju tekstovi koji nisu tvoj kanon ili moj kanon. To su Harry Potter. Harry Potter živi na internetu jer ima bezbroj verzija, bezbroj promjena i svega toga. Ja sam, ili recimo kao prvi fanficerski zapravo tekst, to je bio Star Trek, kada su počeli mijenjati i intervenirati, ulaziti, razgrađivati, dodavati Star Trek scenarij. Svi su ti tekstovi kanona, sve to pripada popularnoj književnosti, mas-medijskoj kulturi. Išla sam tražiti da li postoji tekst visoke književnosti. I našla sam Alisu u zemlji čudesa, jedan tekst, i to je bilo razočaravajuće loše. Nažalost, nije se dalo čitati. Eto, ali poeziju, bojim se da nisam našla, ne znam. Možda ima, ja mislim, naprosto vjerujem da ima. Nisam naletila na pravi sajt. Međutim, bojim se da i na poeziji uvijek ćeš imati jedan kanon, taj pattern. I to će recimo biti haiku. Zato što je to svim početnicima čini da je najlakše. I Japanci su zbog toga presretni. Još jedno pitanje imam i onda bi možda bilo već krajnje vreme da prepustimo publici da postoji neko pitanje. Nema glasa, publici nema. U redu. Još bolje. Ima jedna, tvoj odnos sa fotografijom, prema fotografiji, koji se pojavlja u nekoliko tvojih romana. Možeš li ga objasniti? Da. Zapravo je strukturni deo nekih delova tvoje proze. To je točno, da. Dok je za nekog fotografija, znaš, konkretizacija, recimo, čovjek se može s tim igrati, ima toliko puno imitatora, mislim, dovoljno da se pojavi Sebald, da uvede u djelo nekoliko fotografija, sad svi pune to fotografijama, čak što više, sad svi rade romane koji imaju 10 stranica teksta, a ostatak su selfie, ne mislim. Tako da, u tom smislu, ja mislim da svaki ozbiljan pisac se treba zapravo zaboraviti na svoje darlings koje treba bacati u jer svaka ideja koja vam se čini da je originalna sigurno je već negdje iskorištena ili će biti, pa ćete onda biti imitator Bridget Jones Diaries. Za mene je fotografija ta jedna koju sam stavila, nešto u eseje, mislim gdje je nužno, ali ova koju sam stavila na početak romana, Muzej bezuvjetne predaje, ona je zagonetna. Ja sam je stavila zato što je zagonetna, iako sam tamo stavila gdje je snimljena. Zato što je ona apsolutno čarobna, ona pruža mogućnost da se priča širi u toliko smjerova, a ne da je nijedan. Eto, zato. Dakle, ona je suprotno od onog što bi fotografija, odnosno funkcija fotografije, trebala biti u knjizi. Pojašnjenje, vizualizacija nečega što je teško vizualizirati i tako dalje.
Još jedno pitanje koje nije direktno u vezi sa tim, a to je, u stvari jeste, sećanje, funkcionisanje sećanja i nostalgija koja je za vreme rata još i mogla značiti neku otpornu tačku, nekakvu borbu za sećanje. Danas, međutim, i nostalgija je prostor potrošačkoga. Kakav je tvoj odnos prema tome? Pa upravo to ono što mi, jer mi smo na prelazu. Stručnjaci kažu da je internet ušao u široku ophodnju 1995. Ja sam to osjetila opet na svojoj koži, jer sam recimo u kući mi je ispala jedna koverta pisama, i to su pisma mojih prijatelja koje sam ja sačuvala. I kad sam pogledala na datume tih pisama, sva su bila pisana prije 95. Dakle, i to su bila dugačka, inteligentna pisma, puna emocija. Ljudi su već lagano kretali u emigraciju ili su ostajali. To su bili, briljantna, prekrasna, divna pisma za kojima ja sam se rasplakala. Jer sam shvatila naime šta? Da vrlo brzo smo prihvatili internet, njegove čari, e-mail i tako dalje, misleći da sada je komunikacija naša, sve paradoks, sve obratno, sve suprotno se dogodilo, misleći da je naša, kao s atomskom bombom, otprilike, sve suprotno. Dakle, misleći da je sada komunikacija olakšana, na kraju sam se svela na to da ja s prijateljima izmijenjam, ako izmijenjam, jedan mail godišnje, jer niko od nas nema. Onda svi kažu, a nisi na fejsu? Onda ja kažem, pa nisam na fejsu, ali imam mail. Da, ali da si na fejsu, onda bi saznala da smo imali parti tada i tada. I tako. Ili prekid kontakta, koji sad više nije, ne volite, neću s tobom imati nikakve a neću imati zato i zato, nego žao mi je, mislim da je tvoje pismo završilo u spamu. I tako. Šta hoću reći? Hoću reći da tada, kada sam ja o svemu tome pisala, o konfiskaciji memorije, o svemu, ja sam mislila da su to stvari koje se više nikada neće vratiti. Ja sam mislila da te stvari će se naći u antikvarnicama, da treba čuvati knjige, dokumente, sve. Nije proteklo ni 10 godina kada je sve to isplivalo na internetu. I imalo je svoju funkciju, jer za neke ljude je to bilo zadovoljenje nostalgije. Mogli su se vidjeti inserti iz filmova, mogli se vidjeti kako je bilo nekada, kako je danas, kako ovo, kako ono. Junaci za koje smo mislili da su nestali su odjedanput isplivali. Svi ti gadgeti su nam pružili mogućnost da mi zadovoljavamo svoju nostalgiju. Moj prijatelj, jedan ima iPhone, i ima bit, šta je ovo, to mi je nešto poznato. Pa to je špica iz Loleka i Boleka. Dakle, ona prodire. Mislim, nije da je sad to totalni diskontinuitet. On nalazi svoje nekakve puteve preko tih digitalnih i naravno ima svoju komercijalizaciju. Ja sam protiv te komercijalizacije zato što mi mislimo da komercijalizacija donosi znanje. Mi mislimo ako se kaj je ovo? To je moj case za naočale, koga nemam, tu imam u torbi, ali je on došao, to sam kupila u Stedelijk muzeju u Amsterdamu, ali je došao sa ovom prekrasnom maramicom za brisanje naočala. Ta prekrasna maramica je Kazimir Maljević, a takav mi je i ovaj case za naočale. Dakle, ja ne mislim da išta znači to što se Kazimir Maljević pojavlja na šalicama, na čašama, na tanjurima, na maramicama, i da to pridonosi edukaciji masa, pa će sad svi poletiti
u muzeje i znati ko je Kazimir Malević. Ne? To je nekakav mali link, mislim, koji možda nekoga natjera da se prisjeti ili da nešto, ali ne znači puno. Isto ponekad on služi nivelizaciji. Znate, kad vi imate na istom mjestu u Moskvi da vam se prodaju majice sa Staljinovim parolama i koje su cool, i Maljevićeve šalice i maramice koje su isto tako cool, i pritom kupac uopće više ne zna razliku, a osim toga baš ga briga ko je bio Kazimir Maljević, a ko je bio Staljin. Jer su i oba produkta cool. Dakle, tu ta nostalgija i to može imati isto jednu, rekla bih, jednu zatupljujuću ulogu cenzora, znate, jer ništa se nije promijenilo s tim što vi danas možete kupiti vino sa Titovim potpisom i čarapice koje imam ja sa Titovim nemam se sobom, ne morate čarapice sa Titovim isto potpisom. Mislim, da li je to pomoglo bilo čemu? Nije. Da li se zbog toga ljudi sjećaju, Tita ne sjećaju? Da li je to pomoglo otvaranju priče o toj Jugoslaviji, o Titu i titoizmu? Pa nije. Dapače, povjesničari su sretni jer se komercijalizacijom zatvorio fajl na neki način. Pa imate si tog Tita, imate njegovu kuharicu, šta sad imamo više dalje o tome raspravljati? Nego rade svoj posao u drugom smjeru. Tako nekako bih rekla. Nostalgija je u tom smislu jako, pogotovo jugonostalgija, ona je promijenila, nekako prošla je kroz sve te svoje stupnjeve. Ali se nije pretvorila u leptira. U leptira? Da. Ko koga priča. Da. Još jedno pitanje koje u stvari je povezano sa tim, a to je pitanje ratne književnosti u postjugoslovenske ratne književnosti. Nažalost, ja o tome ne mogu reći ništa, zato, odnosno mogu reći vrlo malo, zato što nisam puno pratila. Niti se osjećam u tom smislu obavezno, kako bih rekla, da to baš pratim. Tu i tamo mi nešto doleti, tu i tamo je... Međutim, načelno ću reći sada nešto, teško je da bilo šta autentično i bilo šta zaista jako izađe. Naprosto zato što je previše to je kalkulativan kontekst. Ima previše kalkulacija. Znate, čak i ako radite hladne pameti, mislim, pa kažete, ne, tu sad imam jednog Hrvata, moram metnuti jednog Srbina, ako ovo, pa ne mogu baš sad crno-bijelo, moram malo ovo, malo ono, pa se ne mogu ovo pogledati. Pa iako se tako dogodilo, i moram za račun nekakve više istine reći da ovo, znate, jezik također. Meni se taj jezik čini, što se hrvatskoga tiče, čini iščašenim. Mislim, to je tako jedan jezik koji, mislim, znate, ako vi imate u glavi da morate sad kao zadnja, a obično zadnje prodavačice u trgovini nas upozoravaju da ne kažete hljeb, nego kažete kruh ili već šta, jer oni su lingvisti, narod je lingvisti, oni znaju. Znate, tu nema slobode. Ja sam, zato se sjećam odmah nakon uspostave Hrvatske države i tog etabliranja hrvatskog jezika kao suštine hrvatskog bića ili kako se to već zove. Znate, tu sam ja vidjela jednu, da ja se zapravo
odjedanput sam se počela jako dobro i komotno osjećati u dijalektima koje mrzim u principu, jer mislim da je to ista manipulacija. Šta sad vragu moram znati čakavski i kajkavski, pusti me na miru. Mislim, to je najlakši način da postaneš pisac, da počneš pisati pjesme na čakavskom i kajkavskom. Sorry, ako ima tu neku koje ali otprilike. Dakle, komotno sam se počela osjećati kad sam čula u avionu nekakav šlager onog istarskog pjesnika, zove se Alen nekako. Vitasović, točno. Kad sam to čula u avionu, na Amsterdamu za Zagreb, i čujem taj fantastičan čak, odjedanput mi je to bila sloboda. Gle, ne govori taj službeni hrvatski. Ja? Tako tu nešto se izdogađalo. Ja mislim da je situacija zagađena. Previše je kalkulativna u svim našim sredinama. Počevši od srpske, hrvatske, slovenske, makedonske, mislim, bosanske, tek bosanske. Da je jako teško. Ja vidim tu kalkulaciju kod mnogih pisaca, ja ju vidim. Oni bi nešto i rekli, ali rekli bi na ne ovako, ali ne bi onako, ako kaže ovako, onda će to ispast onako. I ima još jedna stvar koju hoću reći. Ako za ičim žalim iz komunističkih vremena, žalim za onim fantastičnim porezom na šund, žalim za tom cenzurom, jer je smeće proplivalo iz svih izvora. To, kad bi ga prodavali svijetu, ne bi ga mogli proći. A kako bi bili bogati? Kada kažeš da ratna književnost, kako si umestila, mislim da je to savršeno prihvatljivo, ali ostaje još jedno pitanje, šta sa dijasporom? Dijaspora? Pa, dijaspora je zapravo, ako misliš na ovu novu ratnu dijasporu. Šta novu? Bilo koja. Šta ti vidiš kao dijasporu? Ta dijaspora, prvo ja mislim da je ona, ako računaš na ovu djecu koja su nekako, koja imaju to iskustvo odrastanja u bivšoj Jugoslaviji, recimo taj mali Stanišić, pa recimo Aleksandar Hemon i tako, i koji su prihvatili nekakvu novu sredinu, ja mislim da je to jako dobro. Ja recimo mislim da je Hemon odličan pisac, jer je on tu nekako dovoljno je bio star kada je otišao da bi imao to neko sjećanje, opet dovoljno mlad da bi uspio nekako se adaptirati novoj sredini. On je prihvatio novi jezik, to je isto okej. Mislim, zašto bi ostao na jeziku koji i onako, mislim, je sumnjiv ko svi ti naši jezici. Prihvatio je taj engleski da bi lakše, brže, efikasnije komunicirao i otprilike tu je, mislim, kad sve skupa zračunaš, nema puno ljudi koji, ja ne znam puno primjera, ja ne znam da znate vi koji zna puno primjera, ljudi koji baš stvaraju dijaspore. Znaš, to je malo pitanje i tih godina, i generacija, i kad uskočiš, i kad ovo, mislim, vrlo, Ja bih mogla reći nekoliko imena, recimo Vojislav Pejović, koji je sad objavio knjigu na slovenačkom, Američki sfumato, pa Velibor Čolić, pa Faruk Šehić, pa... Da, još ih ima... Čekaj, Faruk Šehić. Una. Ali zašto bi on bio dijaspora? Da, to je pitanje. Zašto bi on bio dijaspora? Ptica Selica. Pa ne, nije to, ne, ja sam mislila malo na radikalne, znaš. Ovo je, mislim, to je isto kao kad Mirko Kovač veli da je u egzilu bio u Hrvatskoj. Ne, ovo su ljudi koji pišu na drugim jezicima, svi pišu na drugim jezicima. Čolić, recimo, piše i ne, on piše na francuskom, da. Da, ali hoću reći sve skupa kad bi ih popisao, to ne bi bilo puno. Što nije emigracija tipa recimo ruske dijaspore ili znaš je jako puno toga.
jeste jedan fenomen koji je meni pao u oči, a to je da je u dijasporskim, recimo, koliko toliko u toj siromašnoj, tu se slažem s tobom, ima vrlo malo žena. Zašto? Nije? Jako poznati. Najviše žene pišu na talijanskom. Recimo, da. Albanke. Albanke, tako. Kineski. Bosanke. I ova u Njemačkoj koja napisala Titove naočare, kako su zove. Na njemačkom, da, ovo, Bodrožić. Bodrožić, I da, ona da. druga. Ona živi u Hrvatskoj. Da. Ne, Bodrožić. Izašla je. Ne, ima dve Bodrožić. Tačno ima dve Bodrožić. Ova je njemačka. Dubravka, jesi još uvijek pri tome da ćeš zabraniti publici da te nešto pita? Ne, ja. Izvolite, molim vas. Postavljajte pitanja, molim vas. Ja ću se nadovezati na ovaj zadnji dio gdje smo spomenuli generacije. I iz onog prijašnjeg tvog odgovora zapravo razmišljanja kako se čitav sistem vrijednosti i etika promijenio i kako svi zapravo na tome radi u svim porama društva, nekako zapravo je neizbježna situacija. Sad se ja pitam, šta je sa našom generacijom koja upravo je bilježila i proživljavala tu konfiskaciju memorija, odnosno da li postoji nekakva privatna sfera, neću reći gdje je sad familija, ali gdje je taj neki mogući korektor, gdje ja stvarno vidjela u nekakvoj privatnoj sferi, ako te tupi televizija, ako te vidiš u školi šta se radi sa tvojom djecom, onda ti možeš možda ipak neku drugu priču uspostaviti. Sad te pitam, da li je to suviše malo, da li je to neznatno? Ja ti garantiram da ne. Nešto negdje... Ne, evo recimo u Hrvatskoj imaš ovaj odgoj, vjeronauk. I oni su rekli, pa to je slobodno, svako može odlučiti. Ne može svako odlučiti zato što ima jedna stvar, zato što djeca, recimo ako ne idu na vjeronauk, ona su ostavljena sama između 2 sata da sjede na kući u hodniku. To je jedna stvar. Druga, nema ni jednog djeteta koje se ne želi socijalizirati. A nema ni jednog roditelja koji ne želi da se njegovo dijete ne socijalizira, nego idu na to. Tako da recimo moj dvoje nečaka, oni oboje idu na vjeronauk, ja ću morati doći iako sam duboko protiv toga, svakom porom svoga bića, ja ću naravno morati doći na te tribalističke, te performanse koji se zovu, kako se zovu, krizmanje i to, ne? Da, ali možeš ti korigirati vjerojatno ako je sad trend da i tvoji djedi i pradjedi su bili ustaše, a ti ipak pričaš o partizanu koji razmišlja. Mislim, možeš nekakvu drugu priču, barem... Možeš na duhovit način, recimo ja imam jako lijepog nečaka i onda kad je on isto išao to vjeronauk, krizmanje, simo tamo, ja sam mu rekla ti si pravi bombon za pedofile. I onda se ono smijao, naravno, i tako smo, sad više umali. Možeš tako, ali drugče ne možeš, znaš, mislim, to je vrlo teško. A osim toga, znaš, kad jako puno ljudi, kad ti nemaš svoju grupu, znaš, kad jako puno ljudi sudjeluju u tome. Ja sam brala, recimo, ovo sa ministrom tim Hasanbegovićem, ne? Sve se završilo na 4000 potpisa protiv njega, znaš. Kako sad odjedanput nisu primijetili sve ono što se događalo od 1991. nego im odjedanput sad koji je logični rezultat svega. On je logičan izbor. Nakon 25 godina rada na toj putu, onda je, naravno, logičan izbor. Je li pobjedila desna stranka? Je. Je li on njihov ministar? Je. Je li on nešto izuzetno? Pa nije, pa cijelo vrijeme imaš to isto, ne? Ali sad su se odjedanput idemo sad potpisati, znaš. Pritom, oni koji su potpisali tu peticiju i koji su, recimo, opak je neko rekao, znaš, oni su odmah, kao i Milanović, rekli da je, dobro, Milanović je rekao da deda mu je ustaša, ali
ovi su rekli, pa ja sam pravi Hrvat. Ili ja sam rođen u Zagrebu. Ili moji roditelji su bili Zagrebčani. Mislim, to je toliko... Znaš, ja ne mogu vjerovati da su ljudi tako jadno misle. Znaš, tako... I onda će ti se na kraju... Oprostite vi, digli ste ruku. Mislila sam da ste završili. Željela bih pitati, nadovezujući se na mitologiju i na nostalgiju. Da li možete nešto reći o leksikonu i mitologiji? O leksikonu i mitologiji mogu reći ovako. Mogu reći da je to jedan projekt koji sam ja radila sa studentima u Amsterdamu. Odnosno, tako tu smo se oko toga nekako zabavili. Dio toga sam ja zapravo pisala u romanu Ministarstvo Bole. Odnosno, nisam to pisala, nego je nekakva realna situacija za taj roman je postojala, naravno, mislim. Kao što ne bih znala ništa o Amsterdamu, da ne živim u Amsterdamu, mislim. Dakle, tamo je neka topografija i zaista su bili neki takvi studenti i tako. Jedna moja studentica je to stavila na internet i to je tako čekalo nekih 2 godine i odjedanput malo pomalo su se počeli javljati. Onda se dogodilo da je to malo narasla je ta građa i onda je nekako preko nekakve fundacije ili za te knjige u Amsterdamu me obavijestila ta činovnica tamo da ta knjiga ide u štampu. Onda sam je rekla kakva knjiga. Ne? Onda se dogodilo da je kuća Rende, odnosno Vladimir Arsenijević, da je on to prijavio kao projekt za knjigu, s obzirom da je bilo na internetu. Onda sam ja s njim razgovarala i rekla sam, pa mislim, kako možeš to tako, evo, tako je počelo, to ne može biti, mislim. Onda je on rekao, u pravu si, mislim, u redu je, sve ćemo to srediti i tako. I on kada je vidio zapravo težinu svega toga, on je odustao od tog projekta i moja studentica je također odustala od kontroliranja svih tih priloga i to je nekako došlo u ruke jednom mom bivšem studentu koji se tu javio da bi on to kao uredio. Međutim, očito su uspomene postale dragocjena stvar u tom trenutku, pa su se tu našla 2 dizajnera iz Zagreba koji ja uopće ne poznam i koji su skočili na sve to i oni su napravili taj projekt sa izdavačkom kućom Rende, u koju više nije bio umiješan Vladimir Arsenijević, i oni su izdali knjigu. Pokazalo se da ta knjiga ima svoju vrijednost, pa je izašlo prvo, drugo i već ne znam koje izdanje, a onda je najsmješnije od svega je zapravo cijela ta priča. Jer se javilo neko kazalište iz Novog Sada, znam da su se meni nešto žalili, iako ja s tim nisam imala veze, da su oni htjeli napraviti predstavu po pojmovniku, odnosno svoju predstavu. Ali da je vlasnica kuće Rende ih tužila za prava. A onda se javilo kazalište u Sarajevu i oni su rekli, mi isto hoćemo naš pojmovnik, ali mi ćemo se sjećati svojih uspomena, a ne ovih tu. I opet ih je tužila ova. I onda se pokazalo da ipak te uspomene imaju neki copyright. A onda se pokazalo i dalje da je taj sajt na koji su svi zaboravili, da je on živio jer mi se javila nekakva antifašistička udruga i rekli su gospođu Ugrešić iz Zagreba i rekli su gospođu Ugrešić kako dopuštate da na vašem sajtu se pojavljaju razne fašističke
I onda sam ja, ne znajući ko je zapravo, kako se zovu ti koji vode te sajtove? To nikad ne znam. Animatori ili ne. Administratori, Da, administratori. I onda sam ja tamo na tu neku adresu napisala da me skinu sa svega. Odnosno da skinu taj uvodni esej koji je imao naslov konfiskacija pamćenja, da skinu sve, povijest, projekte i sve. I nek se dalje zabavljaju sami kako hoće, ali da to više ne želim da ima veze sa mnom. I u tom smislu sam ja sebe izuzela iz svega, apsolutno, već na samom, rekla bih, početku. To je priča ova tehnička. A s druge strane, naravno, je vrlo vesela kad krenete na ovu interpretaciju slučaja. Izvolite. A vi ste digli ruku, ne? Aha. Izvolite, ima li još neko pitanje? Lijep je strah. Malo smo vas zadavili. Umereno. Zadavili. Mogu li razumeti da više nema pitanja? Gledam tebe. Gledam mede. Pa dobro, postavit ću ja pitanje, mislim, evo, vi ste sada u Nizozemskoj, kako ste vi tamo, kako ste se uključili u taj intelektualni život, u kulturu, vi imate građanstvo sada Nizozemsko, koliko mi je poznato, mislim. Kako to sada? Ovako ću vam reći, vrlo jednostavno i bez farbanja, gastarbajterskog farbanja, ok? Dakle, ja sam mislila da kad sam došla tamo, da je Nizozemska raj, zato što književni raj, ok? Zato što je bilo vrlo lako nekako u novinama pisati, u jednom tjedniku sam recimo surađivala, izdavač moj je bio tamo, čak 3 knjige moje su najprije izašle na holandskom i bile su prevedene iz rukopisa nego i gdje drugdje, nego čak na materinjem, tako materinjem. Tako da sam ja mislila da je to sve skupa fantastično, ali sam u tom entuzijazmu sam potpuno zaboravila na neke stvari koje su realnost. Stvar koja je realnost je recimo moja dob. Znate, ja sam krenula u taj takozvani egzil sa 44 godine. Kod nas svaki građanin bivše Jugoslavije sa 44 si misli na penziju. Okay? A ne da nešto tamo se smutno po svijetu i drblje o egzilu. Okay? Dakle, to je prva greška. Druga greška je bila potpuna kriva procjena mojih mogućnosti, intelektualnih mogućnosti. Ja i kombinacija intelektualnih mogućnosti i lifestyle-a. S obzirom da jako puno sam putovala i nikad skoro nisam u većem komadu vremena u Nizozemskoj, ja zapravo nisam savladala holandski jezik. Bez jezika nema integracije. Jezik se ne može naučiti u mojoj dobi nikako. Tako da bi komunikacija bila potpuna. Ja mogu komunicirati na placu i pitati pošto salata i mislim, ali ja ne mogu participirati potpuno, mislim, pišući na holandskom. To je značilo sljedeće, da ukoliko ja ne mogu pisati na holandskom, da izdavači, urednici, koji isto tako jako brzo mijenjaju garniture tamo, kao i kod nas, znate. Pa ste vi nečiji libling, ali ne znači da morate biti libling nekog drugoga, ja? Su tražili prijevod eseja prije nego što se nije događalo prije, ja? Što je otežavalo stvar? Jer nema nijednog prevodioca koji će prevesti za lijepe oči. Da, bila je moja prevodilica Barbara Antkovjak, Njemica, koja je prevodila za Badave, znajući
da ćemo mi to negdje objaviti, ali danas nemate te, mislim, oni hoće svoj honorar, a recimo izdavač odnosno urednik u novinama ne garantira da će taj vaš članak objaviti, ja? I tako. Tako da je jedno normalno funkcioniranje zapravo se pokazalo da nije baš tako lagano, jel? Ono za čim sam ja čeznula za jednom potpunom situacijom književnom u kome imaš svoje tračeve, imaš svoje palove, imaš svoje ovo, imaš svoje ono, imaš svoj neki klub, imaš svoju kafanu. To je sve izostalo. Tako da sam se ja u jednoj situaciji našla kao Pale sam na svijetu. I bez jedne sredine, bez ičega. Potpuno sama, u limbu. I shvatila sam da je to izuzetno riskantna, izuzetno teška situacija, da ima jako malo ljudi na svijetu koji tu situaciju performiraju. Ako se usude na nju, onda obično dolaze iz velikog jezika, a ne iz malog jezika u jednako tako mali jezik kao što je holandski. Dakle, da je moja situacija potpuno bizarna i krenulo je u tom smislu spašavanje vlastitog spisateljskog života. To jest, mislim, to da se vi suočite s tim ko ste i šta ste. Jel? A to je upravo ovo što sam ispričala. 10 prsti, kompjuter, sam na svijetu i sad Bog pomoći. Ipak za informaciju u publici treba reći da vi veoma visoko kotirate u nizozemskoj kulturi, da pišu o vama sa velikim poštovanjem, ali je točno to što ste rekli, nizozemska kultura je u velikoj krizi, subvencije propadaju, kulturne ustanove propadaju i da vam postavili to političko pitanje izgleda da ako bi sada bili izbori tamo da bi Geert Wilders pobjedili. Kako osjećate? Pa znate šta, ja ne znam, ja sam nekako, znate, sad sam se ja malo umorila od tog skakanja. Joj, pogledaj sad, evo i ovaj tamo, joj, gle Hasanbegović, joj, gle ovaj Karamarko, joj ovo, joj ono, ne? Ako se oni tako pojavljaju, to znači da se oni mogu pojaviti. Okay? Svako je bezobrazan dok mu se da bude bezobrazan. Svako je bezobrazan i glupan je isto na čelu države ako postoje snage koje podupiru tog glupana. Prema tome, to je sve skupa, znate, dovedeno je sada, ja mislim da smo svi mi zaista dovedeni pred situaciju, da se ili moraju revidirati apsolutno svi pojmovi koje smo znali i naučili, prije svega demokracija, pojam demokracije, znate, da to moramo svi ići u osnovnu školu. Šta to znači? Evo, od Svetlane počnemo, ona nam objasni kako je to bilo nekad. Šta je to nekad značilo, kako su to Grci, kako su Rimljani i tako. Ne? Niko više ništa ne zna. Mi svi blebećemo i svi smo se zapravo sveli u preživljavački instinkt. I Geert Wilders, šta on zna? Mislim, i on dolazi na vlast zato što mu se može. Eto. I to će dovesti do katastrofe, mislim, zaista, jer ako on je u trci zaista jedan Trump, mislim, i da pritom molite Boga da dođe na vlast Hillary Clinton, iako niste sigurni da baš Hillary Clinton je vaš prvi izbor, znate, onda je to, ili kad počnete moliti da vam dođe Milanović, makar je javno izjavio da me deda Ustaša, pa čak i takav kakav je, još uvijek je bolji od Karamarka, mislim, i tako dalje, i tako dalje. Tu se događa strašno puno stvari u kojima predstoji ogromna bitka, dakle ili u nju ulazite
ili šutite, mislim ili ništa, ili se predajete. Evo, rekla bi da je ovo sad krajnje. Taj gorki esej postaje sve gorči. Molim? Gorki esej postaje sve gorči. A ništa, mislim, znate, ja sam bila u Skopju prije 1-3 godine, ili 3, i tamo je bila jedna novinarka i rekla je kako vam se sviđa Skoplje. Ja sam rekla, ja sam tek došla, nisam još stigla vidjeti. Ona je rekla, pa ipak ste malo s kolima, s aerodroma, svima tamo, ipak ste nešto vidjeli kako izgleda. Mislim, te fontane, svima tamo. I ja sam rekla, ne bi ja govorila o tome, jer zbilja ne znam. Na što je ona rekla, pa dobro, recite nešto. Ja velim, pa čini mi se da je strašno. A ona veli, pa šta da radimo? A ja velim, pa da miniramo. Sutradan, žena je poštena, ona je objavila sve od riječi do riječi i javilo se 1.000.000 komentara. Da miniramo! Eto, tako da, možda je vrijeme da miniramo. Ostalo na tu. Ima li još neko pitanje? Izvolite. Da? Možete se... U Hrvatskoj oni kojima vi nedostajete kao moralna vertikala, može li nas se možda očekivati u neko dogledno vrijeme u Hrvatskoj i postoji možda mogućnost da se neka vaša djela ponovno objave ili reizdaju, recimo u muzejskoj svijetu, predaje i teško način. Da, ne, znam da je sve teško. Ovako ću vam reći, situacija je jako jednostavna, zato što do dana današnjega nijedan izdavač nikad nije došao k meni da me pita da nešto objavim na hrvatskom. Sve što je objavljeno ili je išlo tako da je moj beogradski izdavač tražio neke hrvatske linkove na moj nagovor, ili sam ja zamolila izdavača svoje prethodne knjige, dala sam rukopis, dakle ja sam došla prva, ili sam, kada je on odbio drugu knjigu, odnosno nije se javio za drugu, onda sam naprosto dala jednom znancu taj rukopis i on je bio objavljen, a da ja pritom nikoga u tom izdavačkom poduzeću ne znam. Dakle, dok god se ne pojavi neko ko će pristojno doći i reći mi smo zainteresirani za vašu knjigu, ja vam ne mogu reći ništa. I još jedna stvar, puno hvala što ste me nazvali moralnom vertikalom. Naime, u vokabularu hrvatskih, srpskih i ostalih, moralnim vertikalama se obično proglašavaju muškarci. Nema ni jedne žene koja je proglašena moralnom vertikalom, jer se uvijek računa da su žene u horizontali. Želela samo da se vratim na početak, na neki način pitanjem šta vama znači Vilenica? Vilenica? Pa znate šta, jako puno, zapravo na dvije razine moram reći, ali to ću i onako održati govor. Ja sam naime tu Vilenicu dobila, malu Vilenicu takozvanu, ja sam dobila 89. godine. 89. godine je pao Berlinski zid. Ja sada, s obzirom da sam starija gospođa, mogu sebi umisliti da sam direktno uzrokovala pad Berlinskog zida, jer su mi otfikarili jednu sigu u Vilenici i to su mi dali za pogled. Ko zna nije li ta siga koja je otpiljena u Vilenici
uzrokovala parnih 580. Tako da ja tu imam jednu sentimentalnu povijest. Druga je ova, je li opća, ajmo reći, lijepo je, mislim, ali to je sada duga priča, ja mislim da stvarno nekako budućnost u književnosti pripada ženama, jer samo su žene spremne da pišu zbog ideala i za male honorare, ili nikakve honorare, tako da mislim da će to ugasiti cijelu mušku književnost. Ima li još koje pitanje? Onda ćemo se sagraditi kanon. Ukoliko nema više pitanja, hvala svima što ste došli, hvala Dubravki, ostaje nam još samo da probudimo onu partizanku iz horizontale i da se dignemo sa minama. Šalu na stranu, ja sam... Ima jedno kratko pitanje, znam da ste bili jedna od 5 vještica i samo me zanima, ova etiketa ide sa vama cijeli put i kako sada osjećate to? Meni se čini kad sam čitala vaša djela da vam već daje moć. Da je ta etiketa ona koja vam daje neko... Pa znate što, osjeća se sve bolje i bolje. Jer nekako fizički sve više i više se približam svom idealu. Dubravka, hvala i hvala svima.